Oman mama shase the new publisher mu na memfa Araho Saba si Asanko Mines ene Samodanko assembly member ya wahwe ne nkwa no area honom no empatuam eno wa Mansia West district wa Century but the Rowan de obere no Jana de bia besia na ye we ne kakra but yes Ezenko for the brofudini bar ebrewu omo de kusu de ba Ito man Araho Saba ni say yekase we assembly man na wahwe ne nkwa no a nipa mienu so etu kan wo ma wo da yare sabia eje ayarehwe enra ena sa arehusem yi esiye ne nyina no tension ya ebeda asafo no ene emabu na ewo empotem hodom no ebeda wo mo entem efa asase mining concession yi bia emfa asase tuso fo magudie no ena ema no ekobasa na assembly member no ewo empatom honorable Kwame Sachi na wache say omanfo na ewo hodom no edesobo ebu Asanko Mines no omo secret omo bambofo no ese omo akun mine bi obi otufu magudie no bambofo no akun a day before enra na je say ejoda na sem na yeken eno ne sobo a emabu no ede boye na eno na ese mabu na bofo mo esisi akwan ye wo ehonum ni nyina se wo mo ehia anu ye nti eno no na kofa mentibe hoasi eba ya ede sansemisi ye na yesi dance di ba ko no so asemisi no ogina ho no my friend no Samodan kwa yo no so assembly member no si eso no krampo naka wo bomodin se ebra srafo no ne mabu no pinche de basa no naka okọ no oni asrafo na kwakasa na eja asumdua ba nti mabu ni buofu asrafo so no ani abre nti wo ben wo no oni makwakasa ehwa ne tuka no and only said the intimidate because almost say he attempted to mediate between Mabuno just any Abambofo no and until so 45-year-old. But I remember Dominic time and a former DC no friend say CID now only Asanko for no Kronumano enya challenge next and I don't know what really is the challenge over there. Assassin or Mudi Sujumano. Musa Mabu say Yamoya, most between the extreme proper crime or say Munko see and Amuko Butch in the copim dabe. Now, as she shall no mind saying it, see, and consider dabe. You may say, as she shall no at the same. And I say companies now more mining companies now across these areas no. Asudia was some no enough. Local participation no omo potemo no na wasa mutu be fa dodo do a emomo ye dwuma no sa na ekono anasa entisa and omo se ne nyina wi a no mo de ko it's sad hadwen it assembly member na nanko no try say mabu no mo bofu ni bambofo no obehye na asumdua ba no mom na yesi multiple times omo so mo shoot no multiple times ma ne ne da bokrata idi aba be ma ne da ha ya woda ha keja na bambofo no so ena ginagina ha ye omo nyina so aye alert wo hanom na omo kire se penyino over 45 years ura Samodan kwai or 45 years na nanamu a wotu no anwie peye nti obo de namu na call Mother of God clinic ewo esasi bontefufum eno mo de ne koye na omanfo no a omo aboabo ne empatuom no so so na nyina bobna esu ene wo mo so a eto sa anwum ya yeto no ewo akonui ene wo mo so eto no dende ntese mabu no omo ani abriye na omo chese emanfo wo empotem hodom no ya na eto da bia sa ne megidi se wonya de dika de to so me no ayetete na omo chese asrafo no a womo edi sa adwuma no na womo chese enema bi ekoso a eno no to da bia emwa se wo trespass ekọ bi area e wo bra ye to sanfre wo ye mfre wo ne sade no nti se emabu no so betie wo say this many areas nya no man omo security tight one wo hodom enam sa intrusion na ye na emabu no pempi no womo ye no nti eno na ekofa sansensem we eba ya edo ha no akoba no na ye gidi se bambofo ejemu dendenden nti no the new publisher edi chimni nyina ba ewo ne fa etoso ensia na Asanko godo suso mo de nkrata ba enra krata mo se asem ni sie mu ano na mpanyefo de nkrata ba mo kyese wo mo ehwe ese enkobo be koso nkita odi be koso na akoma abafom ena omo de yakonso ama abusua ye wradan kwaye ohwere ne nkwaye omo de yakonsem ama na busua no na bosa omo ehye no ene se omo de ntutue egu akwanso a omo no adwumako no ene empotem wodum na kandifo no ebesia na wo makasa na sa empatom concession na eno wa Mansia West
empotem won ma ya na eho sensem eba no o ma hwe ne kan yie nti wei eye nkrata sankofo de ba enra no de na ewom omo de ne de eya somdwe kasa nko a ene ya akọ ne sedin ma eno mo de ma abusua omo hwe womo de hye enra ewo ho enti eno eye de da bokata yin so wodi aba ena ye yisigi force ni entumu a womo epei eno so the new publisher aka eho asem ewo ha na oman senra yesi no bail for Abronye DC no bail no bail if you da umra na ai senra na nkrofo ka se kwadu a ye de abodo no enye kwadu a obetu we say odi nipa no efa sa kwan no so ese bia ye twa bia na ho sunsunso se se ne pe no dia se sa ne se ese bia ye twa bia no na meka se akadma mi ka bia manyo sem na ye no nyoma bebre o ye fa de mimi susu se right de bia da no mra ne de kasa nti se ne de utwa to no eno ana nti ana meka che wona ya manyo sem se the consequences ne beba mo amuso mo ana mo bebe the brands you be mo kasa nti de ye bia na asabia ya sa se kete se ya doa sa adasane pepe say ya bibia tumi sesan de obi abesabi sanatia ayu nti ne ya sekete nti obi ansabi ana adoa so obi abesabi e kina ye be sekete ni adoa ye be sasa nti ye nkoso e your mind ye chichire. That's the most important thing. And say mra na ri adwuma enye say me na mo tumi di dem pebia no metumi ye because before you became somebody no na nipa bebre atena no mo koda oh yes na me kan and then we transport minister so we communications minister we local government minister we presenter Adom FM hanum sia unu say nipa bebre abetena hanum sia omoja ho omo ye den omo konti everywhere udimi ndi e ma won kaso de biada ana efo nsan so owia wa shawo de because any nipa say esepa one ye careful abu anu no awe de e dia frame nti mamma tumi nko yitirimu mroso tumi edada nipa ana ye say obunya tumi afebo but when you have power do what is needful do what is right biribiada no ye bodia everybody say sa asuma sise nko wa ha so no tisa akunya we so a ono sa office we so a anka ne mo be kojojo e dia ma no to onko so man enti daily guide de bo ho ama ne woni fetu sunsia no ma ne nra omodi Abronye DC eko circuit court 9 no who say post for waka kese bia your friend Black Maria no say omodi nipa dodo ekokoto a ene esiso mu nyina gum omutu Black Maria yini eche say echen wo ena chese de chede obukodu ya yom say nipa dodo be pia Abronye pede na she Black Maria na me say na ne say ho no kodu kra modi aboni pa krampo nye say wo ye criminal bi omuso wakọ publication of false news ena ne nsem bia wakeka no so eye nsem bia ebetumi ahadodo na asumdwe oman na eno na ebi krampo echesa wo hwe kodu amde na no ye misdemeanor enti sa wo hwe charges etumi de bo nipa ne ade a woni ye de eye kete wo mu enti no eno ho adansede na prosecution ne kodu bofo no eso mo kwapada eye ho adansede de abase kodu amde abo no waye A waye B waye C waye D na se kasa no kan ya before so mo kwakoche no na mo wo audio no na recording ne ade nyina se wenti na wakan ye bete ho iti aba ne sembe na so nipa no kwankwo twere police for kukum na mo san fa de mra efie dansa na manya dansi ni dia ba eti be so hwe wani so ade abara ene da ho no bra be hwe fa ati shen we na wo ka no Black Maria no eso pao and when most times no supposed for the nipa dodo ekokoto a na omodu omofa ntu hwe ya ono penu obi na otika what Black Maria ni ono nkwa na netim okay and a hankof kunisa I see and na oduro ne doma na be gina mu e wo ho no na nya dom to ese ni eni Black Maria no Black Maria ai edino aden a Roman sofu and a Roman sofu na oban we de no me donation ade be ho ade be ho de bisa fragile mam na ni nko aho ene si ho no o ma na o se de wa Black Maria wa I ti say track na ye de fa ne man no no ko atim wagigi edam ene wotim nye de be see court 9 and no pickups na sana o man no me busa keke na pickups na sana say me was saying na bisa say ye nya bambo because busa na pickups na sana Abronye nko ana na bia o man ye ntumi we can
no mo de ne ba ye no na posifu na gu ne ho ate say ye kita no de ne kɔ no ba wo si so obre so we no ho me so mo tiremu a ebia in terms of say ma security no den no e wo soro pa because so say no na Salam Mustafa ne lawyer ni ka say wo mo tie ase die nti aka we wo so do pedeti free ka anim send bambon shisha to me can kese ebia pick up near the guma ke bien pe be attack o mo another but we dey oba attack bia to cry mfa okay yes you nyini cheno so yi cheno o record them on ultimate shesa e cheno but sa post no dey anim dey we dey me pepepe o no be dey no ba hono pa o dem pepepe ma hono pa ana cases bia so no dey anim o oye na juma oye na juma we the minion we ombra osa brown set no no be post na make na sem it hu ni penu ohume enti anu de course court na no Black Maria na ye ka ho asem to si wona brown so nie ene no den kɔ no hankof mu nyina na oye guy say na o him kofa oye Abronye chairman Abronye Dwaso beka ana waka enti Salam Mustafa waja lai pa o udwa kra se we encourage encourage o ene esobo udwa de na woka uni sheka udwa de na beka o manu ni sheka enti yanko so mo be demonstration one day demonstration oh o sha ena da hai NPP so mo be demo minorities so say we no political persecution as Abena said that NPP for there ye betwema bo so na ban ne ye na da na ban sisa na se ye de mra ye adwuma na mo kasasa se na omo say ye mra ho na enya mra ki akoso ni mu fa do ma fa but omo kire se kwadro mo de abono no nya kwadro ade remand obi man ye yi are they now the determinant of what o se bia ono mu free to obunim se de mra ne ka se lawyers nsu se party obi a lawyers omo we akuku trade ele so som Diana and you will ajibi so fa a possible quickly man af yenko trends na fe ye ka say the engineer company je Japan but man na me bisa se nti samre ya ye de chinkofo a ye se wakoka se menye no kre first publication ne se obi atena social media di atem no all this years on ewo ho and say mrande enya afi ne nti ewo ho ni nkofo form ho di pa o awo ho besi ne ni nkofo form ho di because awo ho besi ne nti kam wasema o ka okay nya afi ne di mrande ba nti se wo no benya kwan di mampanyin no se one apply one family na nya adwuma da pa nkofo twa wo nyina Hassan de obe apply and try nkofo kan egu su nyina se ne mra no one fa nya adwuma de a ko wo de no so se de be bo ma yenkomo no edi mu awie pe yo ene we no na sa mra no e ba enyemfom so nti koso mate ene me de ba ko pe na fa Ghanaian Times no man me de awie ade abobusa na ade ba ko pe na fa mi o se amane wo and they said that some wo kan e was so said that true nyina to na de mo no so man access de me beka o man we mo sabna we de kan wunya asem because we dey agro be twirim what you say it is so man de me beka bia na o se be twiro man na me record man na tie besre mo mo fa sa hu no aba ne nyana dwo se o de sa hu ni ba let us all be responsible in what we do what we say and how we act responsible no ewie sen de na ye responsible de na nya responsible kasa emuda ho kasa ehote kasa be ne muda ho de we ne muti kasa nipa ho fi kasa ensem fata ntwato so asema wo kan ni nyina so atenia ensem fata yeah sa ni nyina aka ho bi ekeka ho bi ene mane wi peyo anopa mi nyina kota daka mu amani ne kwa frasante me judi ke Ghana we dey here we dey bi oyo hey o kan cry ko bi amba hey bi oyo na dey bi aje mokusani ene Ghana bi oyo just Ghana haya na yo bi oyo je mokusani eno nso chese no bi se enye easy Oman mama yana men kwai eti be the Ghanaian Times dey fet so me answer na when you was abrante be afani man that day say yes okwaye na oba ekrampo na yiri wo fie ono aduane eye aduane wo fie no dan ba importem wo obi ni makasakasa ba oni oba na ntem no nyom de ntokwa bom man waka na yiri na so
waka na so ate na so ne baako a ye omode madam fodwo ekokodo ayaresabia ne kyese aso na wu nti de tare pama enye yie nti se no ode aso baako ne nam ma posifo che no mo se mama no mama bela ya wo de be oso de ne ho ba ebe kire nti ye no so so esiye e wo dambai important word ma media no be we organize times of work